babwambara mukoro gwo kushabira beji bari kurenga rukaga okutebekanisiwa bakanyi na Shema Ministries International. Nibijya bine degree abashitabiromu abatari kumanya wadde ekyo basabiriza ekyo mutu ekitukuza Uganda negumane yinduka bugashesha mwiziri yegese omwana wawe emirimo y'emikono fubango bwo kubaza wano ushubura kutambura na waduka ayege kukora apimo buhunga abeji bakomeiro entanda y'ebigambo by'obwenje okubahwera omukura kwabo tugeranisa kuba nk'imwe nikimanyisa ngo imwe mwine tiketi y'iguru ready konka tekwija kuba shuwa diro emico yawe n'emitwaze aha bazire bawe yabe ryo mu damage yabe ryo munsi damage n'umujumanya tekereka kujwara mbiri konka na damage on behavior kora beno manyangu no yubabazire bawe wano mangu no jabure mboga wano mangu torukunaba wano gayaba shumesa ninga no bajuma omwana we natinde michwe tihina hakuza. Discipline is the foundation of success. Tihina muntu wena kubasa kwikacha kwikao atile michwe tugambereho n'abamwe mbeji abashyira aha kushabira woko tabaho sasire bukaba abana bito bese abana bito bakora bari kwera anga abwisoberi nane mushaya twiritwe nkabana sima habumcho kandi ntuhamya amashita kuba tsigerizo sima kontu ije koraje amatwana y'intinga amashita nkabana bakushoma kandi utumanya kandi ntekereza mu ruhanga ngo bashita kuba tisiga mugenda gukora kandi gaza kufura strong kandi tuzakoraje icyo nshesiga umugandi obusaba dikono bwa Kachinga umbureberezi bwa Northwest Ankole erizo abwayemeka saba dikono wabo kandi abikiriza bashabo kugumana bashagike kanisa yabo omukushabo kwa ebembero umureberezi wa Northwest Ankole Right Reverend Amos Magezi nyowe Reverend Canon Jackson Katunji indahira Paul bero umureberezi wa Northwest Ankole ngo kwibwabo birungi biri Canon birukora y'ubureberezo ubu birukuragira Bayima yo kutereberahiro Canon Jackson Katunji yato mukona habahandiko ebiruku mahamya nkasaba dikono wa mukaga wo busaba dikono obu okwemereza omutima kwenu kutekwa kubaho abashija bemereza omutima obama kagabo garagumeho niberarikirira bakazi babo abakazi nibemereza omutima niberarikirira abashija babo karakugenda ya ine nkakaruma kakuza kukorera handi dera kumanaja haha dembya manyantobo okoyine yo mukazo ndejo narutamwine yo omushijana wabayo kuri agira tatu ngwe no go unasigira muka ha kana amarebiro ntagireyo okwera cyerera kuruho Bayima yo kwemekwa Reverend Katunji yagambo ko ari kwija kwenegize ntunguka omukichweke eki ikitongore cha household zinacho kitwera kurango twato projects zo kwebeke kanisa nangwe n'umbusaba dikono ubu kanisa inyingi zine projects abamubine mwani at least buri kanisa tukaryangwe at least gire imiti 10 y'umwani no kushira kandi agama marisa ginente nangwe nikaha Kachinga tindohwente konka kumpigirandi ndebe kanisa ya marobwire buringwa sonye buza first bono katakunanka katakura mangu katakwa Mwan Patrick Tinamask first bono kutakura mangu akatkarga twabatirizamo rishika twayemerera mwana wawe umukiwitu ikanuseje twakisigeriye tinkureba first bono ho no mukushaboku abakristayo batandike huru yo kunduze kanisa yabo yo titera plan kugira ngo tutenga motoka yitu eliyo kura nitetenga motoka kura motoka Asia kandi turiyo nitutaho buryo kugira ngo kanisa yitu ishanira gani makanisa bwo busaba dikono bitu
Gashakomaye Katwachire na Timothy Mushabe.